lentswe la Modimo le sa etseng diphoso. Re le fumana lengolong la bobedi la Bakorinte, kgaolo ke ya 12, mme re bala ho tloha temaneng ya bosupa ho isa ho ya 10. Second letter of Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Lengolo la bobedi la Bakorinte, Testamenteng e Ntjha, kgaolo ke ya 12 ho tloha temaneng ya bosupa ho emisa temaneng ya 10. Empa ka hore ke se ka iphahamisa ka boholo ba ditshenolo tseo tse tlodisang, ke noile phatsa e hlabang ka nameng, e leng lenyoloi la Satane le tleleng kwahele hore ke se ka iphahamisa. Bakeng seo ke rapetse morena hararo hore ntho eo e tloswe ho nna. Empa morena a re ho nna, ha wa ka wa o lekana, hobane matla a ka a ipheta mefokolong. Ka baka leo moo ke ratang teng ke ho ithorisetsa ho fokoleng ha ka matla a Kreste a tlang ka pese. Ke ka baka leo ke ithatelang mefokolong le dinyefolong le bohloking le dihlorisong le mahlomoleng ka baka la Kreste. Hobane mohla ke fokola, eba ke mohla ke nang le matla. Lena ke lentswe la Modimo, a Modimo ho hlohonolofatse. Palo ya lentswe eo re e badileng. Bophelong bo re bo phelang, ho na le dinako tseo ka tsona tse ding tsa dintho tsa bophelo le maemo ao re iphumanang re le ka hara ona di isa moo re senang boikgethelo ntle le ho phela le tseo re iphumanang re le ka hara tsona. Mme sena re se bona se etsahala le ho batho ba hlahelwang ke kotsi, mohlomong ya ho thunywa, mme ha fihla sepetlele e ba dingaka ka mora ho lekola moo bullet kapa kulo e dutseng teng, ba nke qeto ena ya hore ho ntsha ho ka ba kotsi bakeng sa bophelo ba motho ena ho ya pele, mme ebe ba alafa bophelo ba hae tlasa maemo a iphumanang a le ho ona kulo ena ntse le ka hara mmele wa hae. Ha nkare batho ba dilemo tse 50 ho ya hodimo, hobane ke bona bao ke tsebang hore ka nna ba ne ba kapa patsi, ba ne ba besa ntate moloi, ba ne ba rwalla, ba shebe ka hara diatla tsa bona le ka tlasa maoto a bona. Eba o fumana jwalo ka nna ho na le letheba le teng ka hare ho letsoho. Lena ke letshwao la hore ho kila ba le tshehlo e hlabang, mme ra leka sohle ho e ntsha, empa botsho bona bo bontsha ho salla ha yona ka mona. Ka mantswe a mang, ke phetse ka yona dilemo tse fetang 50, hobane ke hopole hantle ne ke le lemo di kae ha e nhlaba.
empa ke hopola hantle hore ke tshele. Ke hopola le sepele seo mme a ne a se tshwere a leka ho intsha, mme a se ke a kgona ho tswa. Ke seo re reng ke phatsa. Ke neilwe phatsa e hlabang nameng. Mme ke phatsa ena eo ke lokelang ho phela le yona, mme ke sena boikgethelo. The thorn in my flesh, which I have no choice but to live with it. Mme bophelo ba rona bo jwalo fela. Ho na le phatsa eo lemao le ka lekang ho e hlomola le be le sitwe, mme o phele le yona bophelo ba hao kaofela. And this thorn can be in the family, the thorn can be at the workplace, the thorn can be in your marriage, the thorn can be in the chain of the generation we are born in. Ke phatsa eo ka e fuwang, o fumane ho phela ka yona. Ke mofuta ona wa phatsa o tla o hopotsa nako tse bohloko tse o fetileng ho tsona. Ba bang o hopola nako eo ne modisa mehlape o sena dieta. O hopola nako tseo ne o bokeletsa kgapane kapa patsi o sena seo ka sireletsang ka sona diatla tsa hao. Hopola matsatsi a bohloko a bofutsana bo holetseng ka hara bona. Seo Paulo se a lekang hore re se tsebe mona ke hore hara bophelo ba rona o teng phatsa e tla dula e hopotsa dintho tsa kgale, e hlotseng mamao a bophelo eo ho lekileng sohle hore e tswe ka hara bophelo ba hao. Ke phatsa ena eo Paulosi a neng a utlwisisa hore e mo hopotsa hore a se ke a iphahamisa, a se ke a ikgohomosa, mme o e tshwantsha le lenyoloi la Satane leo e leng sehopotso bophelong ba hae. Ka ho dula e mo hlaba nako le nako ha makoko a bophelo a fihla. Mesebetsing re a ba fumana batho bana ba tswang ntlong ya makwete jwalo ka nna le wena, empa kajeno hobane Modimo ba file maemo ba hatakela fela ba sa nahane hore letswa le rwele le leng. Mme Modimo o kenya phatsa ena ho hopotsa motho enwa hore le haeba kajeno na le maemo le ditulo le matla, hopola mo tswang teng. Dumelleng ke le hopotse hore ka hara bophelo ho teng bao e leng diphatsa. Ho na le lentswe la Sekgowa le reng you are a thorn in my life. Ka mantswe a mang motho ya jwalo ke tshehlo bophelong ba hao. Ke batho ba dulang ba nyenyefatsa batho ba bang, ba bua batho ba bang hampe, ba thatafalletsa batho ba bang bophelo, ba tlisa mathata bophelong ba batho ba bang, ba etsa mekutu yohle ya bophelo, ba tlisa mathata ana hore ebe ona a busang bophelo ba batho ba bang. Moo ba leng teng bophelo ba batho ba sulafala. Ke neilwe phatsa e hlabang nameng ya batho ba bang. O se ngwana haeba o phela le phatsa ena, let me comfort you and remind you there is an intention why God allowed the thorn in your life. There is a purpose why God allowed that thorn to live in your flesh.
Haeba o tshwentse dilemo, o ntse o ipotsa hore hobaneng ha matsoho a batho ba bang a hlwekile nna ke na le lebadi lena. There is a purpose why that thorn is living in your flesh. It's to remind you so that you don't become pompous and destroy other people's lives. Ke ne ile phatsa e phelang nameng ya ka. Hona le diphatsa tseo e leng the chronic diseases tse phelang le rona tseo re tsamayang ka tsona, mafu a sa phekoleheng tseo o iphumanang o kgwadile moyeng ka lebaka la ona, tseo o fumanang ho na le phatsa ya o phelang le yona nameng ya hao, empa ho na le phatsa ya o leng boima hore o phele ka yona, phatsa e dulang e o hopotsa hore o tjena ka baka la ka. Ho na le phatsa e ka tlisang phetoho bophelong ba hao. It only depends, how do you view the thorn in your flesh? Phatsa e nngwe, it's our hobbies, it's our attitudes, it's our tendencies. Ditlwaelo tsa rona. Bohloko ba phatsa ena ke hore ha e nwelella bophelong ba hao, it start affecting people surrounding you. Phatsa ena ha e kenella ka hara bophelo ba hao, e ama bophelo ba lelapa la hao. Phatsa ena ha e teba ka hara nama ya hao, e ka ba dithethefatsi, e qetella e fetoha seo se etsang se tlabise dihlong le lelapa le o tswang ka hara lona. Polosi o na neile phatsa e hlabang nameng ya hao, empa moo re badileng teng re hlalosetse mofuta wa phatsa e neng e le nameng ya Paulos. Ditsebi tse ding tsa thuta modimo di hlalosa e le lefu la malaria le neng le tutile ka hara bophelo ba hae, kapa letshollo ha ba bang ba re e ne e le lefu kapa bohloko ba hoa. Ditsebi tse ding tsona di hlalosa e ne e le lefu la mahlo. Ha o qala ho bala karolwana ena, e ba o tla bona Paulos e ka e ne le moikaketsi ya buang ka boikgantsho, e leng tlwaelo ya batho ba bangata ho dula ba bolella batho ba bang ka tseo ba nang le tsona. E mong o tla o bolella ka mofuta wa koloi eo a e palamang, e mong o tla o bolella ka ntlo eo a e haileng, maemong a hae a mosebetsi wa matsoho o sebetsang, e mong o tla o bolella ka mofuta wa diaparo tseo a di aparang tsa label le mabitso a tsona. Ke ditlwaelo tseo re phelang ka hara tsona. Ntumelle ke o hopotse fela hore ka hara diaparo tsena, ka hara makoloi ana, ka hara ntlo ena e majabajaba, o kene ka hare ho yona le dikoloto tse tsamayang le tsona mahlong a lefatshe. Re sito ho bona phatsa e tlisitsweng ke maruo ana ka hara bophelo ba hao, phatsa ya dikoloto bomme le bontate tseo leng ka hara tsona ka lebaka la maruo ana. Ke phatsa eo e neilweng e hlabang nameng ha bohloko. E mong motho ha re mo shebile re tla re monna enwa kapa mosadi enwa o nyaleile, she's living a comfortable life in the marriage where she is or he is. Athe ke phatsa e hlabang nameng ya hao. It's a thorn in his or her flesh. E mong motho mosebetsing wa matsoho a sebetsang, ha re sheba koloi e mabaibai eo a tsamayang ka yona, kantoro eo ra mosebetsi a mo fileng yona, e ba re tla bona ka moo a lokelang ho ngolla hae ka teng, a ba bolelle hore o fumane mosebetsi. Seo re sa se tsebeng ke hore motho enwa o neile phatsa e hlabang
nameng bophelong ba tshebetso. Paulos ha tswela pele hore phatsa yena o e tshwantsha le lenyole la Satane le mo kwahelang hore a se ke a iphamisa. Ho na le dintho tseo Modimo a di tlohetseng ka hara bophelo ba hao because God wants to control you. Hobane Modimo a tseba hore ha nka e ntsha bophelong ba motho ena o tla fetoha a ke ke a ba motho yeo e leng yena kajeno. There are types of thorns which God is living in our flesh because God wants to have us under his control. Mme o fana ka matla o Satan to keep this storm, to remind us hore Modimo wa rona is still in charge bophelong ba rona. Mohlomong Modimo ha wa sheba ka moo o ikakasang ka teng hona jwale. Ke ka hoo a sa tlo fa o feta ka mona o ka teng. Mohlomong Modimo o sheba makoko a nang le ona hona jwale. Mme o re ha nka mo fa o fetanyana mo batho ba bangata ba letho bophelong ba hao. Modimo o re tlohella ka phatsa, o re neha phatsa e hlabang ha bohloko nameng e le hore kokobetse, o re kwahela, o re re se ke ra iphalisa. Ho motho eo phatsa ena e etsa mosebetsi wa yona hantle. Ha Modimo o mo file mosebetsi wa ho thusa setjhaba pele a ka hlekefetsa ba kojwana di mahetleng le ho ba buisa ka moo a ratang ka teng. Matsoho ana a diphatsa, maoto ana a hlajilweng a ka hara dieta tse turu kajeno, Modimo o mo file di lokela ho mo hopotsa matsatsi a bofutsana eo a ileng a phela ka hara ona. E na le nako ya yona phatsa ena. O thotse o itse tu, utlwe ka e batla ke ngwana. Ke se hopotso, re hopola pele o jabela motho e mong ka seatla se, hopola mo tswang teng. Ke phatsa, mme ke mosebetsi wa yona ka hara bophelo ba motho e mong le mong. Modimo ha wa ka wa hlomola phatsa ya Paulos, jwalo fela ka o sa ka wa hlomola phatsa bophelong ba hao, hobane o ne o rata. Paulos le bohle ba nang le phatsa nameng ya bona ba tle ba kokobetswe pela ona. Ke Modimo o tlisang ho lokileng ka hara mathata le mahloko a bophelo, mo nyahameng, mo feletsweng ke tshepo, ha se bophelo bo fupareletseng sona. Le ha Paulos a lekile ka makgetlo a ka ba mararo kopa Modimo, hlomola phatsa ena nameng ya ka. Modimo ha wa ka wa etsa jwalo. Verse 8 o re bakeng seo ke rapetse Modimo hara hore o tle hore ntho eo e tlose ho nna. Ka mehla Modimo ha o re fe dikarabo tseo re di lebeletseng. Ha se Modimo o nahanang ka tsela eo re nahanang ka yona. Ka mehla o re fa ho feta ka moo re neng re kopile ka teng, empa o re fa tlasa dipehelo le nako e ballwang ke yona. Karabo ya Paulos ha re sheba verse 9 moo re badileng, empa morena a re ho nna, mohau wa ka wa o lekana. Hobane matla ka a ipheta mefokolong ka baka leo moo ke o ratang teng, ke o ithorisetsa ho fokoleng ha ka matla Kriste a tlang ka pele. Seo moelelo wa temanela o se jereng ke hore le mefokolonyana in our weakest point, Modimo mohau wa rona o re lekana. Phatsa e ka hara nama ya hao is not bigger than your Lord. Phatsa e ka hara nama ya hao motsotsong ona is not bigger than the Lord you are serving. E ka tlase ho Modimo, mme santsane le taolo ya Modimo. Paulos o ne a ke a emisa ho rera evangeli ka lebaka la phatsa eo a e neilweng, ka baka la hobane mohau wa Modimo o ho rona
le rona re santsane le kgona ho tlotisa le ho rorisa Modimo hara bofuma tshotleho le ditshokelo diketseletso ho tjhekelwa mamena hobane ke nakong tseo mefokolo mo matla Modimo a ipheta ka hara bophelo ba rona. Fokolo ya rona ke mohlodi wa matla Modimo. Ha lefatshe le tsepamisa maikutlo a lona hoeng ha rona e ba bophahamo ba Modimo bo iponahatsa ka hara bophelo ba rona. Ha lefatshe le tsheha ka mefokolo ya rona e ba lefatshe le fa Modimo matla o iponahatsa ka hara maemo a jwalo. Ha le fokodiswa e ba re matlafatswa ke mohau wa Modimo. Temana ya 10 verse 10 ke ka baka leo ke ithatelang mefokolo le dinyefolong le bohloki le dihloriso le mahlomoleng ka baka la Kreste hobane mohla ke fokola e ba ke mohla ke nang le matla ke a qetela le haphatsa tsa bophelo di tletse mmeleng wa hao re di phatsa re dutse mona re mehabadi re dutse mona dumela ha ke re matla a mohau wa Modimo a tla di feketsa. Jesu ha le ka hara bophelo ba hao e ba motsu wa phatsa o ya thotofatswa bohale ba teng bo ya fela empa ke hore ke se ke ka phamisa ka boholo ba ditshenolo tseo tse tlodisang ke neile phatsa e hlabang nameng e le lenyoloi la Satane le tle le nkohele hore ke se ke ka iphamisa. Whatever thought is in your life, don't focus on it. Bothata ba phatsa ke ha o ka dula o engwaya, bothata ba phatsa ke ha o ka dula o e fa attention, bothata ba phatsa ke ka o dula o e tsotella and you draw the attention ya phatsa bophelong ba hao. Empa phatsa bo mme le bontate ha e hloke matla a mahlo a hao. Phatsa ha e hloke nako ya hao ya bohlokwa hore o e fe yona. When you entertain the thorn in your flesh, tseba o e fa matla a o re etse ntho e batlang. Hopola hosane ha o kgutlela mosebetsing, that thorn e sa le o tshwenya dilemo tsena tsohle, se ka hlola o e fa nako ya hao, se ka hlola o e fa attention, because the more you give time to that thorn is the more you give power to that thorn. However, in the marriage where you live now, the thorn in that family must not more get your attention, because when you give it attention, in your family, Saka, there is a thorn. It's uncomfortable to be part of that family. Ignore the thought. Focus on the Lord. Stop giving attention to it. Give attention to the Lord, and He will deal with the thorn in your life. Forget about it. Just the knowledge that you have it, it's enough. Don't give attention, don't give energy, don't give time to the flesh in your thorn, because the Lord is dealing with the thorn in your flesh. Patsaibo Pilomba doesn't deserve your time, doesn't deserve your sorrow, doesn't deserve the times when you wake up. Don't give joy to the thorn in your life by making time for the thorn in your life. Forget about it. Give your attention to God.
o re lentswe lena la Modimo, verse 10, o re dinyefolong bohlokeng le dihloriso le mahlomoleng ka baka la Kreste hobane mohla ke fokolang e ba ke mohla ke nang le matla ke neile phatsa. I know about it, but it doesn't control me. Hobane ke tseba ya taolong ya phatsa ya bophelo baka ke Modimo o phelang o maobane ka tjeno le ka hosane e tla dula e le morena jwale le ka mehla e seng ka